درود میگویم با شما تماشاگران عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. پیشنهاد شماست نشر 12 برنامه جالب و شوق‌آور و اینتלקتوالی راهخط. چون هر وقت نفری که با 5 سوال پیشنهاد کرده برنامه ما جواب درست میدهد، صاحب یک راهخط رایگان به یکی از منطقه‌های سیاحی دیار میشود. بیایید بینندگان عزیز میبینیم که کی غالب نشر نوبتی برنامه راهخط خواهد شد. سلام علیکم، خودتون معرفی می‌کردید؟ السلام علیکم، من خدایدادوف نعمت از شهر ایسار و دانشجوی کورس یکم دانشگاه ملی. بهترین آیا می‌خواستید که در همین فصل گرمای تابستان به یکی از منطقه‌های سیاحی تاجیکستان سفر کنید؟ بله، چرا که نه. بهترین برنامه ما نامش راهخط است از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی و شرط برنامه ما چون میباشد که نفری که با 5 سوال جواب درست میدهد صاحب یک راهخط رایگان با منطقه سیاحی اسکندرکل میشود. راضی هستید که در برنامه ما شرکت کنید؟ بله، بیایم بسنجیم. خب میخوام سوال اول رو با دقت باشید. سوال اول چنین است: کدام کل بلندترین در مقیاس جمهوری از سطح بحر به شمار میرود؟ سوال طریق واریانت ها پیشنهاد می شود. واریانت ها رو میخوانم. واریانت آ ترومتای کل، واریانت ب خاور کل، واریانت و خری کل و واریانت گ алови калон. سوال برای شما فهم است؟ بله، فهم سوال با فکری من به نظری من جواب درست واریانت یکم ترومتای کل میباشد. بلندترین کل از سطح بحر در جمهوری تاجیکستان. دیگر نمیکنید جوابتون؟ نه. باور دارید که با من جواب؟ بله. ترومتای کل. ترومتای کل. خوب، بسیار خوب، تقدیم میکنیم جواب شما واقعا درست است. بلندترین کل در مقیاس جمهوری از سطح بحر این ترومتای کل میباشد و بلندیش از سطح بحر 4213 متر را تشکیل میدهد. یکی از کل‌های بلندترین در مقیاس جمهوری به شمار میرود. میگذاریم به سوال دوم برنامه. سوال دوم برنامه طریق یک عکس پیشنهاد می شود و شما باید که با همین عکس نگریسته معین کنید که در عکس کدام شهری مشهور و سیاحی تاجیکستان تصویر یافتگی است. سوال برای شما فهم است؟ بله، یعنی با عکس نگریسته معین کنید که در همین عکس کدام شهری معروف و سیاحی تاجیکستان تصویر یافتگی است. باور دارم که شما این شهر را میدانید. آن همین شهر است. یکی از شهرهای بلندکوهی تاجیکستان می باشد. همین شهر. در میانی کوه‌ها جایگیر شده است. شهر میانی کوه‌ها نمی‌شناس. شهر ایسرافشان باشه یا نمیدونم کدام شهر. یکی از شهرهای معروف است. ما بردیم که اگر همین شهر اگر شما من گویم من میدونم که همین شهر است. شهری که بحر نمیدونم. نیفتید. متاسفانه. اشتراک در برنامه ما برای شما پسند آمد؟ بله، خیلی خوب بود. شما به کدام منطقه‌های سیاحی تاجیکستان سفر کرده هستید؟ در منطقه‌های سیاحی کو بسیار نه، ولی در شهر خود در زادگاه خودم و منطقه‌های تاریخی که شهر ما شهر ایسار دارد می‌رفتیم. قلعه ایسار رو بازدید کرده بودیم و یا منطقه‌های کوهی که در شهر ما واقع هستند، منطقه‌های نزدیک به دیه‌ها الموسی یا یگام قرخانی و غیره با آنها رفته از کوه و دشت و دامن و تپه‌ها دیدن می‌کنیم که واقعا طبیعت و مکان خیلی زیبا هستند در اونجا. بهترین برای شما موفقیت برای کار سلامت باشید. شکر زیاد. سلام علیکم، می‌خواستید که به منطقه اسکندرکل سفر کنید؟ بله. ما از برنامه تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی برنامه راهخط هستیم و شرط برنامه ما چون میباشد که نفری که با 5 سوال جواب درست میدهد صاحب یک راهخط رایگان به منطقه اسکندرکل میشود. راضی هستید که در برنامه ما شرکت ورزید؟ بله. بسیار خوب، پس سوال ها رو میخوانم، با دقت باشید. سوال اول چنین است: کدام کل بلندترین در مقیاس جمهوری از سطح بحر به شمار میرود؟ سوال طریق واریانت ها پیشنهاد می شود. واریانت آ ترومتای کل، واریانت ب خاور کل، واریانت و خری کل و واریانت گ алови калон. برای شما یک دقیقه وقت داده می شود. خوب فکر می‌کنم. درباره کل‌های تاجیکستان معلومات دارید شما؟ بله. خب بعضی از کل‌هاش.
با فکر شخصی من واریانتی تورنتای کول باز شما میرم. تورنتای کول؟ بله. باوری دارید با همین جوابتون؟ با فکرم همین است. تورنتای کول. از یکم منبع خونده بودید میدونید؟ فکر شخصی هم. تورنتای کول. دیگر نمیدونید. خب تبریک میکنم، جواب شما واقعا درست است. تورنتای کول یکی از کولهای بلندترین از سطح بر در میقیاس جمهوری به شمار میرود و بلندیش 4213 متر از سطح بر تشکیل میدهد. میگذاریم به سوال دومی برنامه. سوال دومی برنامه طریق یک عکس پیشنهاد میشود و باید شما با همین عکس نگریسته معین سازید که در عکس کدام شهری معروف و سیاحی تاجیکستان تصویر یافتگی است. سوال برای شما فهم است؟ بسیار خوب، عکس رو برایتان نشان میدهم. یکی از شهرهایی است که دویما در تلویزیون ها و صفحه های اجتماعی شما میبینید و میخورید با همین عکس شهر. در رسم با فکرم شهر راغون تصویر یافته است. شهر راغون در کدام اساس شهر راغون؟ از کدام جهت شما میگویید که شهر راغون است؟ برای که در گید رو اطرافش یعنی تپه قله های بلند است و باز از منظره که در رسم تصویر یافته است از اون جمله با درختان و سبزه هایی که در گید رو اطرافش هستند، یعنی همواری کم داره از همین شهری راغون. دیگر نمیکنید؟ خوب، تبریک میکنید، واقعا جواب شما درست است. در عکس مذکور شهر راغون تصویر یافتگی است که یکی از شهرهای معروف و سیاحی تاجیکستان به شمار میرود. میگذاریم به سوال سوم برنامه. سوال سوم برنامه چون میباشد: گرمترین منطقه اهالی نشین تاجیکستان چی نام دارد؟ سوال به واریانت پیشنهاد میشود. بار دیگر تکرار میکنم. گرمترین منطقه اهالی نشین تاجیکستان چی نام دارد؟ یکی از منطقه هایی است که در میقیاس جمهوری از همان منطقه گرمترین است و در فصل تابستان حرارت تا حدود قریب 50 درجه هم گرادوس سلسیوس تشکیل می‌دهد. شهر از ولایت یک دهه اهالی نشین است، محله اهالی نشین است. منطقه نام یک منطقه است. برای کمتر یاردم شدن یکی از منطقه ها در جنوب کشور میباشد. یعنی که البته جنوب منطقه های گرم البته در جنوب کره زمین جایگیر هستند. خوب، آن همین منطقه در جنوب تاجیکستان است. یکی از منطقه های گرمترین است. منطقه اهالی نشین است. قرغان باشه. قرغان تپه. خوب، همون طرف ها، لیکن نه قرغان تپه نه. همون طرف ها. ونج پامیر است، این بدخشان است. خوب فکر کنید، یک دقیقه وقت دارید. یکی از منطقه های گرمترین اهالی نشین تاجیکستان در منطقه جنوب است، ولایت ختلون. کلوب. نه، کلوب چندان گرم نیست در نسبت این منطقه که ما در نظر داریم. بخش. نه، متاسفانه. تشکر که در برنامه ما شرکت ورزیدید. از اشتراک در برنامه ما برای شما چی پسند آمد؟ بسیارتر برای من این معقول شد که یعنی اشتراک در این برنامه ها با اون آورده میرسوند که ما از گرد و نواح و درباره تاجیکستان یعنی وطن خودمان هر گونه معلومات هایی که باید ما این رو برای ما ضرور است را باید از خود نماییم و این برای ما یعنی تکرار می شود که دانش خود را سیقل دهیم. هم باز با همین واسطه به منطقه های سیاحی تاجیکستان سفر کنید. شما خودتون با کدام منطقه های تاجیکستان سفر کردگی هستید تو امروز؟ من که خودم از شهر وحدت هستم، در ما منطقه توریسم و سیاحی رامید نزدیک است و اونجا رفتم و در دیگر جاها نیز در آینده میخواهم روم. بهترین برای شما موفقیت، سلامت باشید. روی سفر. سلام علیکم، خودتون معرفی میکردید؟ نام من رستم از ناحیه فرخار.
بسیار خوب. آیا می‌خواستید که در همین فصل گرمای تابستان به یکی از منطقه‌های ساکن کشور سیاحت کنید؟ بله میخوام. عین حال خودم هم برای سیاحت کردن به شهر اومدم که به یگان منطقه تاجیکستان رفته سیاحت کنم. بهترین. بسیار خوب. ما از برنامه راهخط تلویزیونی سیاحتی و هنرهای مردمی هستیم و شرط برنامه ما میباشد که نفری به 5 سوال جواب درست میدهد صاحب یک راهخط رایگان به یکی از منطقه‌های کشور میشود و در نشر نوبتی برنامه این خط سیر به اسکندرکول است. خوب اشتراک میکنید در برنامه ما؟ بله راضی هستید؟ بله. بسیار خوب. پس سوال‌ها رو میخونم. با دقت باشید. سوال اول: کدام کول баландтарин дар миқёси ҷумҳурӣ аз сатҳи баҳр ба шумор меравад؟ савол тариқи вариантҳо пешниҳод мешавад. варианти А Трумтай-кул, варианти Б Ховаркул, варианти В Харикул ва варианти Г Алои Калон. савол барои шумо фаҳм аст? بله سوال برای من فهم است. وریانت ا ترومتای-کول است. Трумтай-кул. بله. дигар намекунед? نه Трумтай-кул аст. بله. табрир мекунем. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ин Трумтай-кул мебошад ва яке аз кулҳои баландтарин аз сатҳи баҳр дар миқёси ҷумҳурӣ шинохта мешавад ки баландиаш аз сатҳи баҳр 4213 метрро ташкил медиҳад. мегузорем ба саволи дуюми барнома. саволи дуюми барнома тариқи як акс пешниҳод мешавад ва шумо бояд ба намин акс нигариста муайян кунед ки дар акс кадом шаҳри саёҳии кишвар тасвир ёфтагӣ аст. хуб, фаҳмо аст барои шумо савол? بله. бо диққат бошед. ана ҳамин шаҳр аст. این شهر قریب همه روز ما تاریخ تلویزیون میبینیم. این البته شهر روغون است. шаҳри роғун аст. بله. ягон маротиба рафтагид шумо? بله. روغون چند مرتبه رفته هستم. زیاده از 4-5 مرتبه رفته. роғун аст. بله. дигар намекунед? دیگر نمیکنم. қатъиян роғун. بله. табрир мекунем. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. дар акс шаҳри роғун тасвир ёфтагӣ аст, яке аз шаҳрҳои саёҳии кишвар. мегузорем ба саволи сеюми барнома. гармтарин минтақаи аҳолинишини тоҷикистон чӣ ном дорад? барои шумо як дақиқа вақт ҷодо мешавад ва ба фикрам ки аллакай фаҳмидед кадом аст. بله این را باید هر یک شهروند تاجیکستان باید دونن منطقه گرمترین تاجیکستان رو که در کدام طرف در کدام ولایت ناحیه است. در ولایت خزدون ناحیه شهر توز دیها باشد و ایوج نام دارد. از همه منطقه گرمترین در تاجیکستان به حساب می رود. аз ҳама минтақаи гармтарин дар тоҷикистон ин айвоҷ аст. بله. дигар намекунед? دیگر نمیکنم. мегудонед ки ҳамин дар айвоҷ гармии ҳаво то кадом дараҷа, то чанд дараҷа мерасад дар фасли тобистон, дар фасли гарма? در فصل تابستان از 41 42 43 بلندتر هم داشت می شود. حالت هایی می شود که از آن بلندتر شود. بسیار منطقه گرم است. гарм аст. بله. хуб, табрир мекунем. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ин айвоҷ мебошад ки яке аз гармтарин минтақаҳои аҳолинишини тоҷикистон шинохта мешавад. мегузорем ба саволи чорми барнома. минтақаи аз сатҳи баҳр пасттарини ҷумҳурӣ дар кадом ноҳия ҷойгир шудааст? бор дигар саволро такрор мекунам. минтақаи аз сатҳи баҳр пасттарини ҷумҳурӣ дар ҳудуди кадом ноҳия ҷойгир шудааст? мо медонем ки аз ҳама баландтарин нуқтаи тоҷикистон ин қуллаи исмоили сомонӣ аст ки баландиаш 7495 метр ташкил медиҳад ва анакун ҳамин нуқтаи аз ҳама хуб пасттарин аз сатҳи баҳр дар кишвар дар ҳудуди кадом ноҳия қарор дорад? яъне ана ҳамин ноҳияро мутаассифона савол бе вариант аст. نزدیکتر به хуб, аз ҳама минтақаи ҳамвортарини кишвар дар ҳудуди кадом вилоят қарор дорад? ҳамвориҳои хеле зиёд дорад ناحیه. ки баландии аз сатҳи баҳр 300 метрро ташкил медиҳад. яъне аз ҳама ҷои пасттарин аст. ناحیه شهر توز؟ шаҳри туз. بله. дигар намекунед? шаҳри туз аст. дуруст аст. яке аз ноҳияҳои ки нуқтаи пасттарини кишвар дар ҳамин ноҳия ҷойгирӣ мебошад, яъне қарор дорад, ин ноҳияи шаҳри туз мебошад ва дар ин ҷо аз сатҳи баҳр замин дар баландии 300 метр ва ҳатто дар баъзе минтақаҳо 300 метр ҳам 1-2 метр ҳам зиёд пасттар ҳам бошад. ноҳияи шаҳри туз аст. табрир мекунем. мегузорем ба саволи ниҳоии барнома. саволи ҳалкунанда аст ва лаҳзаи ҳассоси барнома. бо диққат бошед. кадом ноҳияро маркази кӯҳнавардии тоҷикистон меноманд? مرکز کوهنوردی؟ бале. кадом ноҳияро маркази кӯҳнавардии тоҷикистон меноманд?
яке аз ноҳияҳои маъруф аст ки тавассути ана ҳамин ноҳия кӯҳнавардони тоҷикистон ва олам ба қуллаҳои баландтарини тоҷикистон мерасанд. Тавассути ана ҳамин ноҳия, яъне ана ҳамин ноҳия як василаи расидан ба қуллаҳои баландтарини тоҷикистон аст. ноҳияи лахш бошад. ноҳияи лахш дигар намекунед. барои чӣ ноҳияи лахш? барое ки моро ҳамун ноҳияи рашт тоҷикобод ҳамун тарафҳо бисёр рафтагӣ ҳастем, сайёҳат рафтагӣ ҳастем. кӯҳнавардон бисёр мераванд сайёҳат одамоне ки аз хориҷа сайёҳат меоянд ҳамун тараф бисёртар мераванд. варианти манам як вариант дорам, ноҳияи лахш бояд бошад. ноҳияи лахш. бале дигар вариант надорам. дигар вариант надорам. Надорам. воқеан ҷавоби шумо дуруст аст. ин ноҳияи лахш мебошад. дар ҳудуди ноҳияи лахш яке аз пойгоҳҳои бузургтарини кишвар, яке аз пойгоҳҳои баландкӯҳии кишвар ки тавассути ана ҳамин пойгоҳ кӯҳнавардон ба қуллаҳои баланди кишвар аз ҷумла қуллаи Исмоили Сомонӣ, қуллаи Озодӣ мерасанд. ин ноҳияи лахш мебошад ва шуморо табрик мекунем. шумо тавонистед ки дар нашри 12-уми барномаи интеллектуалии роҳхат ғолиб дониста шавед ва барои шумо роҳхат ба яке аз минтақаҳои сайёҳи кишвар, аниқтараш ба минтақаи Искандаркули ноҳияи айнӣ супорида мешавад. минтақаи Искандаркул дар ноҳияи айнӣ ҷойгир мебошад. яке аз шаршаҳои хеле зебои кӯҳойфон ҳам дар ҳамин Искандаркул аст ва шумо метавонед ки ба ҳамин рақамҳои ширкати сайёҳии ватанӣ Togic Travel дар тамос шавед. дар ин ҷо нишон дода шудааст ва рӯзҳои истироҳат ё шанбе ва ё якшанбе ба ҳамин минтақа сайёҳат анҷом диҳед. ройгон, дар хусуси иштирок дар барномаи мо чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар хусуси барномаи шумо гуфтанӣ ҳастам ки барномаи шумо ин барнома беҳтарин аст. як гуфтанӣ дигар дорам ки дар оянда ҳамин барномаҳо бисёртар шавад. мардуми тоҷикистон ба дигар минтақаҳои тоҷикистон, ба ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон рафта сайр сайёҳат кунанд. манзараҳое ки тоҷикистони мо дорад аз манзараҳое ки хориҷа аст аз ӯ зеботар аст. бисёр манзараҳоро худам рафта сайёҳат кардам, дидам. беҳтарин манзараҳо мисол метавонад ба вилояти Суғ Қайроқум равад. мисол метавонам вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бисёр манзараҳои хуб дорад. ноҳияи Рашт, Лахш бисёр манзараҳои хуб дорад. деҳаи ҳаст ба номи Камароб бисёр деҳаи манзараҳои хуб дорад барои сайр сайёҳат кардан. шумо ҳамин минтақаҳо рафтагӣ ҳастед? бале худам рафтагӣ ҳастам. тавсияи ман ба шаҳрвандони Тоҷикистон ки ба ҳамон минтақаҳо рафта сайр сайёҳат кунанд. бисёр хуб. боз ба кадом минтақаҳои дигар мехостед ки худатон сайёҳат кунед? орзу доштед? орзуи қариб ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон гаштагӣ ҳастем. орзуяшон ҳастед ки мехостед? не рафтагӣ ҳастам, бисёр ҷоҳош рафтагӣ ҳастам. ҳай бо давонда фикр мекунем бо манзараҳо бисёранд. ҳар кале ки бо ба дигарошам равем сайр сайёҳат кунем. бисёр хуб. Искандаркул рафта будед? ҳамин Искандаркул мондааст ки нарафтаам. ина насиб бошад нарафта мебинам. барномаи мо хоҳед ба воситаи барномаи шумо хоҳем рафт. шумо аз барномаи шумо аз роҳбарияти шумо мисол ташаккурӣ мекунам, миннатдорӣ баён мекунам ки ин хел барномаҳоро барои мо шаҳрвандон роҳандозӣ карданд ки шаҳрвандон мақсад бо воситаи саволҳое ки оддӣ ки ҳастанд бо ин саволҳо рафта сайр сайёҳат кунанд. бисёр хуб. барои шумо муваффақият дар сайёҳататон. барои кор роҳи сафед. ҳамин тавр бинандагони азиз бо дарёфти ғолиби худ мерасем ба поёни нашри 12-уми барномаи ҷолибу шавқовар ва интеллектуалии роҳхат. агар мехоҳед дар барномаи мо ширкат варзед ва ё ба унвони барномаи мо савол ва ё пешниҳоде доред, метавонед ба рақамҳои WhatsApp ва Telegram-и мо дар тамос шавед. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо бинандагони азиз, то барномаҳои оянда хайр.